بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. برکتون والد حق ذات چراغ پلاس کی پورا بادشاہی دا اور پار سیزبان قدرت لرن کرے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اغزاد دے تقدیر کرے دا مرگو دا جون دیر پارا چستاسو امتحان لی چکمیو ستاسو دے خیستا عمل والا او خاص اللہ دے زور ورو بخنک انکم دے. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اغزاد دے چی پیدا کری و آسمان نلان دے باندے او بنینے تو پیدا کولو دے رحمان ذات کے حس نقصان نو گرزوان نظر دے آئینے تو پائے کے سچودنا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیاو گرزوان نظر دے بیا واپس بو گرزی تا تستادا نظر ذلیل و پداسال کی جستڑے بویم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یقیناً ڈولی کرے منگا داسمان نزدے پڑیو او گرزولی منگا آغا مصابی وشتن کے لپار دا شیطانانو او تیار کرے منگا غیل عذاب دا وربل کری شویم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اوشترائے کسان لراج چی کفر کرے پخپل ربان نے عذاب دا جہنم او بد زید ورتلو دا جہنم. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. کل شوغت ذولی شری بدے جہنم کی اوری بدی آگے لرا ہینے دل وغب خٹ کی تکادو تمیز من الغیر كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نزدیدہ چوبشوی دا جہنم دڑیر غصے دوائے اور وقتی غرزولیشی پائے کی اور ڈلا تپوس بکی دڑی ڈلینا سوکی داران دا جہنم آیا نو راغل تاس سوکی ردرگن کے. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. دی وی بلکہ یقیناً داغلو منگتا یرا راکون کے منگا آغت دروغ جنوی و منگویل ندے نازل کرے اللہ تعالی ہی شین نے تاسو مگر پا گمرائے لویا کیے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اوائی با کمگا اوری دلے دا اللہ کتاب یا زانم پویکڑے پدی باندے نبوے منگا پور والو کے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نے اقرار کو دی پا گناہنو اخبلو نو تبائی دا دیور والو لران. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. یقینا کسان چی رکی دخبل لبنا بحال دن لی دودائے کے دید پارا بخشش دا گناہن دے عجر دلویم. واسروا قولكم واجهروا به انه علیم بذات الصدور. او پٹوئے تاسو خپل ویناو کخکارے کوئے یقیناً اللہ علم دے پائے خبرو چی بسنوں کی. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
آیا نبی عالم آسوک چھ پیدائش کرے دے ادا اللہ تعالی بارک لیدن کے خبردار دے بارسو هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور خاص اللہ ذات تے جوڑ کڑے تاسو لازم کا تاوے کڑے شے نگر زید دے پار توارت اللہ روکی او خرید رزق داللہ نام و خاص اللہ تا واپس گرزی دلم دیم آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آیا پامن تاسو دا غزات نچی پاسمان کرے چخ کتب بوزی پتا سبانے پر ازمکا کی دوخ کے بر ازمکا دربانے خوزیگی ام آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم محاسبا فستعلمون كيف نذير آیا پامن دا غزات نچی پاسمان کرے چراو بلی کی پتا سبانے باران دکانو زرد پتبو لگی چسرنگی دی زمائے رول وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ یقیناً تکذیب کرائے کسانو چی دین مخیون سرنگشو زما سخت زاوغی لرام اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير آیا ان گوری دا خلق مارغانو تا ددید پاسا فرعون کی ریخ پلو وزرون لرا او بندی نظر وزر کل کلام ندیرا ٹنکڑی دیلرا مگر رحمان ذات یقینا آغر پاسی بانی لیدن کے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور آیا سوک دا آغازا چا استاسو دا پارا لخکرشی او مدد دا سرو کی رحمان ذات نسیوان ان دی کافران مگر پدو کا کبرادرین امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور آیا سوک دا عاش تاسلبا روزی در کی کبند کی اللہ اخبل روزی بلکہ بزور ننوتی دا خلق پنا سرکشائی کے او پنفرد کے افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم آیا سوک شروان دے پڑمخے پخپل مخ باندے دے خید آیت والا دے وکنا سوک شروان دے برابر دے او پسید لاروان دے قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون تو آیا خاص اللہ ذات تاسوے پیدا کری اول اجوکڑی ساز دپارا وگنا سرگے ازلنا دیر کم شکریہ کوئے تاسو دا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تو اللہ غزات خوارکڑی ہے تاسو بزمک کی او خاص غطب بیا جمکڑی شئے ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین اوائی دی کلبی دا وعدر دوبار جون کتاسو رشتنی ہے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین تو یقینا علم دائے خاص اللہ سر دے یقیناً زخویر ورکن کے احکاریم فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون ارکل شوینی دی دغواد نزدیم تور وشی مخون دائے کسانو چھ کفر کرو او بوئے لشی دا شیدے چھ تاسو دا غختلام قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم تو آیا تاسو پوئے کہ ہلاکی مال را اللہ سوک چی زما مرگریم
یا رحمو کی پمون باندے نسوک بپنائی ورکی کافران لرا دا عذاب درناکنا قل هو الرحمن وآمنا به وعلیہ توکلنا تو غزات دے رحمان ذات مون کی ایمان راوڑ دے او پاغمون زان سپار لے فستعلمون من هو فی ضلال مبین زرد تاسو پتو لگی چھ سوک دے پا گمراہ اخکار کے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین تو آئے تاسو پویائے کشیز تاسو دا اوبو وچے بزمکا کے نسوک براولی تاسو اوبو چیندارے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون قسم دے پر قلمونو باندے او پائے شلکل کی قلمونو والا ما انتا بنعمت ربک بمجنون شہادت کی دا پدے خبرہ چنے تو پنعمت رفسا سرا لیوانے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ یقیناً ستاد پارا دیر ثواب دے چنب بس کی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً تو خامخائے پاخلاق لوی باندے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ زرد تبوینی دری عاقبت و دیبم وینی خبل عاقبت بیائیکم المفتون چپکمیوں ساسبانے لیوان توبرے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقیناً سارب دے خپویا باشا شوڑی داغد لارے آغا خپویا دے پہ ہدایت مندن کو باندے فلا تطع المکذبین خبر مانا داغا شاش تکذیب کئی دا حق ودو لو تدہنو فیدہنون دی غاڑی چت دی تنرم شے ندیبم تاثر نرم شے ولا تطع كل حلاف مہین خبر ممن دا غشاش دیر قسمون کیو ذلیل سڑیم حماز مشائم بنمیم بدرد وی پا معاہدین و پسی اور دیر گردیدن کی پشغلیم مناع للخیر معتد نسیم من کون کرے ہر خیر حد نہ تیر وتن کرے غٹ گنہگار عتل بعد ذلك زنیم بجب عودری سرسرا بدنام امدے ان کان ذا مال و بنین ددے وجنا چرے خاوند مالونو دزامنو دے اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلچ بیانی بدبان آیاتنا زمگاوی دی دا درو قسی دی دا مخکنو سنسمه علی الخلطوم زرد داغ بولگو منگا دد پخڑتم مانے انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليسرمنها مصبحين یقیناً من پدیبا نیاز میں اخکو لگا سنگ چاز میں اخکڑو منگا پیو باغ والو کل چاہی قسمون کرو چپری کئیبا دی باغ لرا پوخد سبا کے ولا یستثنون دی جدائی نکولا دا اللہ و دا مخلوق درمیان فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون نرائے پائے بانی دشپی و عذاب ساد رب دا طرف نادیو دا پراتو فاسبحت کالسریم نشاغ پشان تاد پریکڑی شیم فتنادو مصبحین نوازونا ورکردی یوبل تپوخ دا سوا کی ان اغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین سال لڑ شیخ پل فصل تا کتاسو پریکون کی دا فصل فانطلقوا وهم يتخافتون نروان شدی او دیو برسرہ پٹی پٹی خبریں کولے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین اسنا چ داخل شی دے باغ تن پتا سبانے سوک مسکین سڑے
وغدوا على حرد قادرین السبا لاردی پا غصبانے زانے قادر گن پائے فصل فلما راوها قالوا انا لضالون ارگل شدیولی دا باغ ندیویل یقینا منگا روکون کی دلاریو بل نحن محرومون بلکی منگا بے نصیبیو قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون ویلیو خیار ددین آیا ما تاستن ویلی شتاس ولی تسبیح نکوید اللہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین دیوی پاکی دا زمون درب یقینا منگا ظلم کون کیوں فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نمخامخ شو باعث دری پا بعضوانی ملامت کولی کول قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ويلي هلاكت زمغا يقينا منطول سركشانو عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید دے شرب زمغا بدل براکی منتا غرد دینا یقینا منگا اخبر لبتا اس رغبت کون کیوں كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دغسوی عذاب دا دنیا او خامخ عذاب دا آخرت خودیل ویرے کدا خلق ویرے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا متقیان لرشترے پنیز رب دی جنتنا دڑیرو نعمتنو افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا گرزو منگا مسلمانان پشاند مجرمانو ما لکم کیف تحکمون سدلیل استاسو سرنگ فیصلی کوئے بے دلیلا ام لکم کتاب فی تدرسون آیا سشتر تاصل یو کتاب دا اللہ دا طرفنا شپائے کے لستل کوئے دخبل نجات ان لکم فیہ لما تخیرون یقینا تاصل رپدی کتاب کے حق مسلی چی تاسوی خوخوئے ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون آشتر تاصل را قسمنا پمانے چی رسیدن کی تر قیامت رزفورے یقینا تاصل روا ہر غشی چی تاسو سفیصلے کوئے سلهم ایہم بذالک زعیم تپوسو کا ددینا کمیو ددی پدے بانے زموار دے ام لهم شرکاء فلیاتو بشرکائہم ان کانوا صادقین آئے دی دا پاراشت دے شریکان دا اللہ مراد ولی دا شریکان کدی رشتنیویم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون وکمورا شلر بشی پردہ دا پندینا آواز بوکر شیدی تا سجدے کولتان دی بوسن لریم خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذلا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ذلیل وی سرگے دری پٹکڑی وی دلر ذلت یقینا مخی دی بلر کے دل سجدے کولتا دی رو موٹو فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون نو پریک دما آغسو چی دروغ جنگنی دے خبر لرام زی بدم دمارا نسم بدا سی طریقہ شری پہ نپوئیگی واملی لہو من کید متین او محلت ورکم زدی لرائقینا زمانی والبیاڑیر پاخریم ام تصالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون آیا غوارت اے نبی ددینا سا مزدورین دید تاوان دا وجنادران شیرین ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا ددی سر علم دے دا غیبون دید این لکل گئیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکذوم نصبرو کا در فیصلے بورے امکے گا پشانت دمئی والو کل چاغ آوازو کا اللہ تاو حادا چد غم نڈکو
لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم کنے رسید لیاغتا احسان دخبر رب د طرفنا خامخا غرزولے وشبوے دے پٹاگا پداسال چی بدحالے بوے فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وغرق دل رب دعوی گرزو د کامل نیکاننا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ او یقینا نزدیری کافر خلق چی خامخاو خوئی تالرا پخپل استرگو کلچری اوری قرآن نو دیوائی یقینا دے خامخا لیوانے رے وما هو الا ذکر للعالمین انل دا قرآن مگر نصیحت دے دپار طول عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة یقینی راتن کی آفت سمرل وی شان دے یقینی راتن کی آفت سپویا درکڑے تالرام چسدے یقینی راتن کی آفت کذب ثمود وعاد بالقارعة تکذیب کرو سمودیانو عادیانو د ٹکون کی آفت فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ ہر چی سمودیانو ہلاکڑے شول پتی بالطاغیہ پتی زشغام واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ ہر چی عادیانو ہلاکڑے شو پسیلے تیزاں شد حد نہ تیروتن کے وام سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية اچلو اللہ دا سلے پدیبانے وشپے اور تروزے پل پسی آپ یخنے کی نلیدتا دا قوم پاغے کے پڑمخی برات گویا کی دا تنیوی خوندی دا کجرو چی غردولشوی بزمکام فہل ترى لهم من باقیام آیا اینی تددینا سوک نفس پاتی کی دن کے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ارات للکلو فرعون داغن مخی خلقو اور ٹکڑی شو کلو دلود علیہ السلام دا قوم پغٹ گناہ سراؤم فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابیہ نافرمانی اکڑدی دا رسولانو در مقبلنا نوینی والدی لرا پنی ولو سختوم یا پنی ولو چتوم انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية یقینا منگا کلشی او پد حد نہ تیرے شوے پور تکڑے منگا تاسو لرا پکشتے روانہ کے لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ دید پارا چوگر زوگنگا غستاز د پارا یاداش نصیحت تو چی یاد ساتھی آغیر آغوگنا یاد ساتن کی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ نو کلشی پوکے وشی بشپیلے کی پوکے یوم وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ اپور تکڑیشی زمکا غرنا دخبل زینا و بٹکولشی پٹکولو یوم فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پداورز بواقع شی آفت واقع کی دن کے وانشقت السماء فهي يومئذ واهية او بچوی دا آسمانونا دا پداورز بانی کمزوری والملک على ارجائها او ملائک بدر بغاڑو باندی
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اپورتکی با عرش طرف تعالی پورتدی مخلوق نا بدور بانیات کسان یومئذ تورزون لا تخفى منكم خافیہ بدور بتاسو پیش کریش اللہ تا نبی پٹتا سنائے اس پٹھی ان کے فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیا ناسوک چی ورکڑی شی عمل نامہ بخیلاس کی دے بوائیم راش خلقونی سے اولولے زمال عمل نامہ انی ظننت انی ملاق حسابیا یقیناً زما عقیدہ چی زما مخامخ کے گم دحق پر حساب سرام فهو فی عیشت راضیہ ندا سڑے بئی جن رضا کی جن خوشحالی کے فی جنت عالیہ جنتن چتوگے قطوفها دانیہ غنچکون دمیو دائے بنزدی نزدیم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ویلکی بہت خورے اس کے بخوشالے سبب دائے عملنو چلی گلو تاسو پروزو تیرو شو کے واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا آغا سوک چور کرش عمل نامہ بگس لاس کے دے وہی حیرمان دے نویرا کرش ما تعمل نامہ زمان ولم ادر ما حسابیا ازن پیدم زما حساب بسیم یا لیتها کانت القاضیہ حیرمان دے داولنے مرگوے فیصلہ کو ان کے ماغنانی مالیا دفنک زمانہ سازاب حق سیزنو چ زماؤ حلق عنی سلطانیا اور اکشو زمانہ زور زماہم خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا اوبیلشی ملائکو تے اونی سیدا سڑے توق و تواچے سردتا بیا جہنم کے ورن نباسے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه بیا بائے زنجیر کی شدائی اگت والے او یا گزرے دے ورن دے اویزان کے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً دا ایمان لرا پا اللہ چلوے شان والا دے ولا يحض على طعام المسكين او تیزیم نور کو لا خوراک د مسکینانو فليس له اليوم هاهنا حميم ننشتا دلرا نندد کے سوک دوست ولا طعام الا من غسلين انو لخوراک شتا دے مگر دوینو زو د جہنمیانو نام لا ياكله الا الخاطئون نبخل آغی لرا مگر دیر گناہگار فلا اقسم بما تبصرون ندا پکار دارنگے قسم کم پائے سیزنو چتا سوئی وینے وما لا تبصرون سیزنا چتا سوئی نینے انہو لقول رسول کریم دا شہادت کی پدیش دا قرآن ویناد رسول عزت مندام وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نردا وینا د شاعر خډیر کم ایمان روړی تاسو ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون ان دا وینا د ترویتی ډیر کم نصیحت اخلی تاسو تنزيل من رب العالمین د دې نازل د دې طرف رب العالمین نام ولو تقول علينا بعض الاقاويل اک جوڑ کرے دی نبی پنگ بانے بعض خبریں لا خزنا منه بالیمین خام خاغس ومگا ددنا لا والخلاص ثم لقطانا منه الوتين بیاوا پریکڑ ومگا ددنا رگد سرددم فما منكم من احد عنه حاجزين ننبو استعصن ایسوک ددنا بچکن کے ددم
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً دا قرآن خامخالوی نصیحت دا پار متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ یقیناً من خامخ علم لرو چی تاسو کی کسان دی تکذیب کی در قرآن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یقیناً دا قرآن یاد دا تکذیب دے افسوس پا کافرانو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یقیناً دا پوخ یقینی کتاب دے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو تسبیح آیا سردن درفستانا چلوی شان لریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع غختن اوکڑایا غختن کی عذاب واقع کی دن کی لرام للکافرین لیس له دافع خاص دے کافران لران نشتائد پارے سوک دفق ان کے من اللہ ذی المعارم راضی باد اللہ دا طرفنا شخاون در براسمانون دے تعرج الملائکۃ والروح الی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ ورخیجی ملائک اور روح آغتا پیورس کے چرائے مقدار دے 50,000 کالا فاصبر صبرا جمیلا نو صبر کوا صبر خیستا انہم یرونہ بعیدا یقیناً داخل اکوینی دغیر لللرے ونراہ قریب آئین منگائی لرنزدیم یوم تکون السماء کالمحل پائر چشی باد آسماننا پشاند تانبی ویلے کڑے شویم وتکون الجبال کاللہن اور شبہ داغرنا پشاند دوڑے پشاند دوڑے رنگینے ولا يسأل حمیم حمیما سوال ونشی کولے تفوس ونشی کولے یو دوست دبل دوستنام یبصرونہم خودل بشری یو بلتام یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیم ارمان بکی ہر مجرم چی فدیور کی دا عذاب ددغ روزنا بزامن اخبلو وصاحبته واخیم او پخز اخبلا او پرور اخبل وفصیلت اللتی توویم او پخاندان داغا چدل بیزے ورکاو ومن فی الارض جميعا ثم ينجیم او پاغ چاچ زمکا کی دی ٹول چی بیائے بچ کی دلرام کلا انہا لظام اچرے دا سنشی کے دے یقیناً دا خلنبی دی دور نزعات للشوام راکاگی با سرمند سر او داڑو کلرام تدعو من ادبر و تولام آوازونا بکیا شاتا چی شاکڑے وا او مخیارو لیو و جمع فاوا او مالون جمع کولو لخوکی کی خودل ان الانسان خلق ہلوعا یقیناً دا انسان پیدا کرے شیرے دیر حرسناک اذا مسہ الشر جزوعا کلچی ورسیدت تکلیف نفریادو نگئیم وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا کلچی ورسیدت السخیر نمنک والقیم إِلَّا الْمُسَلِّينَ ما سواد من گزارنا الذين هم على صلاتهم دائمون اغم گزار چاہی پخپلو منزنو ہمیشگری کریم والذین فی اموالهم حق معلوم آکسان دی شدئی پا معلوم کے حق مقرر دے للسائل والمحروم دا پاد سوال کا ان کی او دا بے سوالان والذین یصدقون بیوم الدین او دا کسان دی چھ تصدیق ان کی دروز دا جزان والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او دا کسان دی چھ دا عذاب دخپل ربنا دیر یرکیم ان عذاب ربهم غیر معمون زکا یقینا عذاب دا رب دینا سامن نشی کے دے والذین هم لفروجهم حافظون
او دا کسان دی چې د خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ما سوال بی بیان خپلنا او دا غوین زنا چې مالک دی خلاصونه لري یقینا دین دی ملامت کړی شي بدی کې فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون او کشاو لټاو د دینا اخوان دا کسان دی د حدنا تیردن کریم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او دا کسان دی چې د خپل امانتونو د خپل لوزونو لحاظ کوم کریم والذین هم بشهاداتهم قائمون او دا کسان دی چې په خپل شهادتونو باندې کله کولار دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دا کسان دی چې خپل منځونو باندې دیم حفاظت کوي اولئک فی جنات مکرمون نو دا صفتونو علاوه په جنتونو کې عزت به کې دیشي فما للذین کفروا قبلک مهطعین سوجرا دے کافران لرا شستا طرف تمنڈے وہیم عن الیمین وعن الشمال عزین دخی طرف و دگس طرف تانا ڈلی ڈلی جوڑیم ایطمعو کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم آیتمکی ہر یوسڑے دینا چی داخل بکڑیشی جنت دا نعمتنو تا کلا انا خلقناهم مما يعلمون اچرے راس نشکے دا یقینا من پیدا کری دی راسی نائشری پیجنیم فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون دا سنن پکار قسم کم زو پر رب دا مشرقونو دا مغربونو یقینا من خامخا قدرت لرون کیوں على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين قدرت لرو بدی چې بدل کراولو غرا دینا او نیو مونږه کمزوري کړی شویم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نو پریک د دې لرا چې ورننوزی باطل خبرو کې او لبه کوي تدریج مخامخ بشی دائر والسرائن شدی سر وعدہ کے دیشیم یوم یخرجون من اللجداث الى سراعا کانہم الى نصب یوفضون پاور السروزی بدید قبرنا منڈے وہن کی بین گویا کی دی اخبلو نخوتا یا بوتانوں طرف تا منڈے وہیم خاشعتا ابصارهم ترحقهم ذلام ذلیل وی استرگی ددی او پٹکڑی وی دی لرا ذلتنو ذالک اليوم الذی کانوا یوعدون دا غروزا شدی سر وعدہ کے دیشوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیهم عذاب الیم یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام دا قوم تا چیر اور کا دے قوم ترے مخی درینا شراشدی تازاب درناک قال یا قوم انی لکم نذیر مبین اغویل قوما یقیناً تاسو دا پارائم یردرکن کے اخکارام ان عبد اللہ واتقوه واتیعون کہ بندگی اللہ لخاص کے او یرکو دانا او خبر من زمان یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى بخنبو کی تاستاد گناہون استاسو اور صبح کی تاسو تریونے تے مقرر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون یقینا نیٹا دا اللہ منقرر شے چکل راشیم نشی رسو کے دے کدا خلق پہ دے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا نوح علیہ السلام ربا یقینا رب للما داخب القوم دشپے ومو دروزم
فلم یزدهم دعائی الا فرارا نزیاتی نکدی لرا زمانے بلنے مگر تیخت کول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم یقیناً ہر وقت ما دی لا دعوت ورکڑے دی دا پارا چتور تبخنو کے گرزولی دی گوتخ بلے پخپل غگنو کے واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ازان نے پٹکڑی بجا مخبلو کے او کلکشیری پخپل کفر لوی کڑی دلوی ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقیناً دعوت ورکڑے مادی لرا پچغ وحلو ثم انی اعلنت لهم واسرت لهم مسرارا بیا یقیناً مادی تخکارا ویلی جو پٹ پٹ پہ ویلی دی تپٹ ویل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نما ورتویلی دی بخنو غاڑے دخبل لبنا یقیناً آغا دیر بخنا کون کرے یرسل السماء علیکم مدرارا غالی کی بباران پتا سبانے د ضرورت مطابق ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وزياتي بتاس المالون وزامن ودركي بتاس باغنا ودركي بتاس دوليم ما لكم لا ترجون لله وقارا سوجر استاس واقدا لرأي الله تعالى لرأي عزت وقد خلقكم وتعارا حال دا پیدا کریے تاسو پا مختلف حالتنو علم ترون کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا آئین نگو رہے سرنگ پیدا کری اللہ تعالیٰ و آسمانون لاندے باندے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا اگر ظل راس پک میں پا آسمانون کی رنا اور کن کے او گرزول نور لر چراغ بل کرشے واللہ انبتکم من الارض نباتا او اللہ را زرغن کریے تاسو دزمکنا پرا زرغنولو ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا بیا واپس بوزی تاسو دزمککی اور روباسی بتاسو بیا پر استلو واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ جو رکڑے تاسو لازم کا غڑے دلے بستران لتسلکو منہا سبلا فجاجا دید پارا چیزے تاسو ددینا پلارو ارتو قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وینو علیہ السلام ربا یقیناً دے خلق زمانہ فرمانی کرے دا اور تابداری کرے داغا شاہ نزیاتی کی دی در مال داغا اغلر مال داغا لا داغا مگر تاوان ومکروا مکرن کبارا اور چلونا جوکڑی دی چلونا غڑغڑ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ادیویری مپرگ دے اخپل مددگاران او مپرگ دے ود لرا و نسواع لرا و یغوث لرا و یعوق و نسر لرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا یقیناً گمراہ کری دی دیر کسان نمزیاتی کہے دے ظالمان لرا مگر گمراہی مما خطیئاتهم وغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله انصارا دواجے د گناہوں ددینا دی غرقڑے شول نو داخل کڑے شور تہم او بنمو میدی زان درا دا اللہ نہ سوائے سکھ مددگاران او نموند دی زان درا اللہ نہ سوائے سکھ مددگار
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نوح علیہ السلام ربا مپرک دے پس مکا دا کافران ناسو کو ربا دے انکا انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یقیناً کتدی پرے دے گمراہ بکی استابندگان ان بزیدئی دی مگر نافرمان غٹ کافر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات یا ربا بخنوں کی ماتا و زمان مورت لالتا اور شاہتا چی داخلی کی زمان کورتا ایمان والریم اور بخنوں کے ٹولو مومنانو سڑو مومنو زنانوتا ولا تزد الظالمین الا تبارا ومزیاتی کے ظالمان رخلق الرام مگر تبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وائے نبی وحی کڑی شید ماتا یقیناً غوکی خودلو یوڈلی پیریانونا نبیاوی لاغی اخفل قوم تا یقیناً نورد دے منگا لست اللجیبان یهدی للرشد فآمنا بے ولن نشرک بربنا احدا ہدایت کی فیدیتا ایمان تی منگراوڑے ای شریک بن جوڑو زخفل لفظرائی چالران وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا آیقینا نوچد شان درب زمونگا نیدنی ولی مرگری او نبچے وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا آیقینا ویلبا قمقل زمونگا پالابانی ناحق خبریم وأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا یقینا گمان کو منگا شرب نوئی انسانانو پیریان پا اللہ بانی درو وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا یقینا سسڑی د انسانانو پنائی بے غوختا پسڑوں د پیرانو نزیاتی کو آغی دی لرا سرکشیم وانہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا یقینا د انسانانو گمانو لگسنگ چستاسو گمان دے پیرانو کہ دوبارہ بروشد نکی اللہ عیشا لران وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا یقیناً منگا طلب کرل خبرون دا اسمان نو مند منگا غا ڈکڑے شو دو سوکیدارو سختو دو شغلونا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا یقیناً منگ باکی ناستو دے اسماننا زینو دکی ناستو کی دپارا دو غکسارنی نچاش وکی خود وس اوبا ممید زان درا شغل تیار کڑیشیم وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یقیناً منگا نپوئیگو
آیا شرع را دکڑے شے دے پاغچا چزمک کیری او پیرا دکڑے پدی بانے رب دی دخیر وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ایقیناً بعض زمگ دین نیکان و بعض زمگ دین سیوان وہ منگا ڈلے مختلف وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا او زمگ یقین دارے چمون نشوا جس کو لے اللہ تعالی لرا بزمگ کے اور چرے نشوا جس کو لے آغا لرا پتختی دلو سران وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا یقیناً کل چمگور دا ہدایت دا قرآن ایمان مروڑو پدا نچاچ ایمان روڑو پخپل لبانے یربن کی ریس نقصان نہ ہن زیادینا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا یقیناً بعضی زمن مسلمانان دی اور بعضی کاغروان دی نچاچ اسلام راوڑی دائے کسانوں کوشش کرے دے حاصل کرے دے ہدایت لران وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور چکاگ روان دی نائد جانم دبار دی خشاک وَعَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا او ایلی دی اللہ کدا خلق برابر روان وے پسی لارے ما بس کولے پدی بانے او پڑیرے لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا دیر پارا چیز امتحان حکم ددی پدے کے نچاچ مخواڑو دیا داشت اخبر لمنا داخل بکی آغل رب عذاب سخ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یقیناً زینا دسیدو خاص دا اللہ دیم مرابلے دا اللہ تعالی سرب المددگار لرام وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا یقیناً کل چودری دا اللہ بندام بلے اللہ تعالی لرام نزدی واشی نزدی راچ شوی داخلق پاغبانے را پڑن قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا تو یقینا زخو بل مخبل رب لراو نشرکم دا غسر بلن کی سوک قل انی لا املک لکم ضررا ولا رشدا تو یقیناً ز اختیار نہ لرم تاسو لرا دے ضرر نہ فائدے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا تو یقیناً چرے پنائی بران کی مات اللہ نہیں سوک اور چرے ابن ممزد اللہ نہ سوا سزید پنائے إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لیکن رسول کم ز رسول اللہ طرف ناو پیغام نداغم اور چاچ نافرمانی اکڑد اللہ و رسول دا یقینا ناغل رور د جہنم دے ہمیشہ بھی پائیں گے ہمیشہ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ترائے پوری کل شوینی داخلق عذاب چیدی سر وعدہ کے دیشیم زردے پو بشی سوک دے کمزوری امداد والا و کم شمار والا قل ندری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا
تو آئے زن پوئیگم آئے نزدید ہائے چی تاثر وعدہ کے دیشیو گرزی باغی لرب زمان لروالے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا عالم نے بٹو لو بٹو خبروں خبر نو کی بخبل غیبانی چالرام الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر آسو چی غرکڑی اللہ چی در رسالت دپار رسولویم یقیناً روانی دا مخیو دا رسو سوکیدار ملائک لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا دیر بارا شخکار کی اللہ چی رسولی دے پیغمبرانو پیغامونا در افضل اور آگیر کری اللہ غحالات چی دی سر یوشمار کری اللہ ہر یوشے پپور شمارلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل اے پورتکون کیا دا قرآن قم اللیل الا قلیلا ادرے گا دشپی مگر لکم نصفہو وانقص منہو قلیلا ادرے گا نیمش پایا کمو دائن لگ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا زیادتی کا بدینی مباندے اور صفال لا قرآن لرا فصفال السلوم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً رالی گمگا پتا باندے وینا درنا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یقیناً مدرزل دشپے داخ برابر ان کی دزڑ دیا برابر ان کی دی وینا لرام ان لک فی النہار سبحا طویلا یقیناً سال پارا پرس کی ہم مشغل اگدشترے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا آیا دوانم درف بلوزان جدا کا غتبدان جدا کولو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا رب دا مشرق و مغرب دے نشت اقدار دا بندگے سوا دا غنانو نسا غلر زموار دا خپلو کارنو واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور صبر کوا پائے خبرو چی دیئے ویم اور پریک ددی پپری خودلو خیستاؤ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا اور پریک دماؤ دا تکذیب کو ان کی خاندان دمالدار ہے امہلت ور کدی لراس لگا زمانہ ان لدینا انکالا وجحیما یقیناً زمون سرا بیڑے دخپوشت دے اورشت دے وطعاما ذا غصت وعذابا نلیما اور خوراکشت دے چنخلی بمرائے کی عذاب درناک یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا پاور شو بجرقی کی زمکا و غرنا و شیودا غرنا ہم دیر اید شگو بیدن کے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا یقیناً لے گلے ممتاز رسول بیان کیوں کے پتا سبانے دواہے لکسنگ چلے گلو منگا فرعون دا رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ننا فرمانیوں گڑا فرعون دائے رسولنا نونیو دے منگا پنی ولو سختوں فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
نصرنگے بچ بشیں دا اللہ دا عذابنا کتاسو کفر کوئے پاورز بانے شگر زیبا دے وڑو لربوڑاگان السماء منفطر به کان وعدو مفعولا اسمان لهم اشوی بدغیر وزم دا وعد دا اللہ تعالی پورا کی دن کے ان هذه تذکرہ یقیناً دائے و خیستہ بیان دے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نسوک چغواری اودی نسیخ پر رب تا اللہ رسیدلو ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك یقیناً ستار عالم دے چت خود رے گرش مزدے دوی سو دشپے تاو نیمش پاو درے میں سرش پے ایو ڈلم دائے کسانو چستا مرگریم واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالیٰ انداز کی دشپے و دروازیم علما لن تحسو فتاب علیکم عالم دا اللہ چتاسو شمار نشے کولے نہ اللہ آسان پیارا وسط بتاسو باندے فقرؤوا ما تیسر من القرآن نللہا چسانی تاوسط قرآن نام علمان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله عالم نے اللہ شان دارے وی وستا سنا سنا جوڑا نو سکسان و سفر کی عظمت کی لٹئی بد اللہ فضل نور کسان و قتال کی د اللہ دین نو عزت والی د پاران فقرؤوا ما تيسر من نللها شسانی د قرآن نام واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا اور پابندی نماز کوئے اور زکات ور کوئے اور قرض ور کوئے اللہ تعالیٰ تو قرض پہ اخلاص وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا عاش لی گئے تاسو مخ کے اخبل ذان لراس خیر کاری ابم میں تاسو آغد اللہ سراح غب غری ولوی اجر والا بویم واستغفر الله ان الله غفور رحیم اب اخن واڑے دا اللہ نا یقینا اللہ بخن کون کے رحم کون کے دے یا ایھا المدثر اے غٹ جامع غسن کیا د پاردارام قم فانذر پاسا یراول کوان وربک فکبر خاص تخبر رب لوی بیان کا وصیامک فطہر جامع خبلی پاکی ساتا ورحج دفاجر د شرک نزان لرساتا ولا تمنن تستکسر اوم بس کو کار لرا چڑیری گنیم ولربک فاصبر خاص پر رب دپارا صبر کوان فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ نُكَلَشِي فُكِوشِي بَشْمِلَيْكِمْ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ نداد ورزدار وزسختام على الكافرين غير يسير فكافران بني آسانی کی بنام ذرنی ومن خلقت وحیدا پرید ما غسوک چھ پیدا کرے ما یوازیوم وجعلت له مالا ممدودا نورکڑی ما غلر مالنا ڈیرم وبنین شہودا نوزامن چھ حاضرین ومحت له تمہیدا تیار کری ما غلر نورون ڈیر ساماننا ثم یتبع النذیرا بیارے تمکی چیز بول زیادی کو مال کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا
اشرے دا تمدن کئی یقیناً دے زم آیتون سرائنات کون کرے سورحقو سعودا زرد و بخی جنزے دے پسعود غربانی شپ جہنم کرے انہم فکر و قدر یقیناً دا فکر کو بیان دازے جوڑکڑا فقتل کیف قدر تبادشی سرنگی اندازے جوڑکڑا ثم قتل کیف قدر بیادم تباشی سرنگ اندازے جوڑکڑا ثم نظر بیاو قتل یو بلتا ثم بسا و بسر بیائے مختور کو بیائے ترو کو خپل تندی لراو مخم تور شو ثم ادبر واستكبر بیائے شاکڑو لوی اوکڑا فقال ان هذا الا سحر يوسر ویل نہ دا مگر جادو دے نقل کرے شے ان هذا الا قول البشر نہ دا قرآن مگر وینا دا بندہ سوسلیہ سقر زرد زبو سے زمدے بسقر کی وما ادراک ما سقر سشی پوئے درکڑے تالا سقر سشیرے لا تبقی ولا تذر باقی نپرید دینا حصوک لرا نپرید دین دامن لرا لواحد للبشر سیزن کے ددی ظاہری سرمن علیہا 19 مقرر دی پائبانی نلس ملائک وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ انہی مقرر کری گنگا سوکی داران دور مگر ملائک وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا انہی گزول منگا داغیر اشمار مگر یہ امتحان کافران لرام لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا دیر پاران چی پوخ یقینوں کیا کسان چی کتاب ورکڑے شیرے اور زیادتی شی ایمان والا پا ایمان خپل کے ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون اور چیز شکن کیا کسان چی کتاب ورکڑے شیرے وعام مومنان وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ادیر پاراشی ویا کسان چرائے پزنوں کے مرض نفاق دے انور کافران خلق چسے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ پدے بیان سرام کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء دا سے بیلاری کی اللہ چال شواری اور ہدایت کی چال شواری وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکرى للبشر ان عالم پلخکر و درب صاحبانے مگر یو اللہ عالم دے ان دا مگر یاداشت دے دا پار دا بشر کلا والقمر چرے خلاف نے بکار قسم نے بسپنگ میں واللیل عزت برو پشپوانی کلچ شاکیم والصبح اذا اسفر پسبابانی کلچ رناکیم انہا لیحد المکبر یقیناً دا سورتنا دا قرآن یاداور خامخایو دے دلوے حیبتننا نذیرا للبشر یرور کن کرے بن آدم تام لمن شاء منكم ان يتقدم ويتاخر دا چا دا پارا شغاڑی ساسونا چھ مخی لرشی یا رست بارشی کل نفس بما کسبت رہینا ہر یو نفس پاغ عمل سراشی دکڑی گانا بویم الا اصحاب الیمین ما سوا دخلاص والونا فی جنات یتسالون فجنتن کی بیو تبسون بکیم عن المجرمین تفوس بکی دا مجرمان دا جہنمنا ما سلککم فی سقر سشی داخل کرے تاسو سقر کی قالوا لم نک من المسلین
ایوئی نو من دمن گزارونا ولم نکن نطعم المسکین ونمغ خوراک ورکو مسکینانو تا وکننا نخوض مع الخائزین او منگا چی باطلو کی باننوتو سرد باطل ننوتن کنام وکننا نکذب بیوم الدین او منگا تکذیب کو در وزد جزام حتی آتانا الیقین تردی پولی چی منگتا مرگ راغے فما تنفوهم شفاعت شافعین نو نفنور کی دیتا سفارش دا سفارش کا ان کو فما لهم عن التذکرت معرضین نو سوجر دی لرائش دواز دا قرآن ندی مخڑیم کانہم حمر مستنفرام گویا کی داخر دی تخدید ان کی فرت من قصوراش تیختکی دوشتن کن آیا دا منظرین بل یرید کل امر منهم ان یوتع صحفا منشرا بلکہ غاری ہر یو سڑے دینا چور کلیشیا غتا سیم عمل نامی خوری وریم کلا بل لا یخافون الاخرہ چردا سندا بلکہ دید آخرت نن یریم کلا انہو تذکرام یقینی خبرداران شدہ قرآن یو نصیحت دے فمن شاء ذکرہ سوک شغاری ددین نصیحت والیم وما يذكرون الا ان يشاء الله اور نصیحت نشی اغسطے دی مگر چ اللہ تعالی غاڑی هو اهل التقوى واهل المغفرة اغلائق دے چ داغن التقوى وکڑیشی نا غلائق دے چ بخنہ کی دے گناہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نرے بکار انکار قسم کم دو پرز قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نرے بکار انکار قسم کم دو پائے نفس بانے چ ملامت کن کے دخبل زان ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما آیا گمان کے انسان چشر جمع بنکوں گا ڈکی رضا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلکہ من قدرت درو بدے خبر آئیش برابر کو در بندنا پیوندنا بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکہ ارادہ کی دا انسان چ انکارو کی دا حالت نہ چمخ کے ترازیم یسأل ایان یوم القیامہ تپوس کی چکر بئی روز قیامت فیضا برق البصر کلچی کری بریشی نظر دسترگو وخسف القمر تورشی سپگمائم وجمع الشمس والقمر اور آغن کلیشی نوروس پک میں پیوزے یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با انسان پدغر چکم دے زید دیکھتے کلا لا وزر اچری بلکی نشتا زید بچ کے دلو الى ربک یومئذ المستقر خاص تعرب تا پدورت بانے قرارے دے ٹولو خلقو ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر خبر بکڑیشی ہر انسان پدغر پاغ عمل چ مخیلی گلیو سی بری خودلیم بل الانسان علی نفسه بصیرا بلکہ ہر انسان خپل ځان باندې خپوئے دے ولو القى معاذیرا اگر کہ پیش کی دے خپل بہانے لا تحرک به لسانك لتعجل به مخضع پری قرآن لستل خپل جواد دے دپارا چ تلوار پہ گئے
ان علینا جمعه وقرآنا یقینا زمون په ذمہ دی جمع کول د قرآن او لوستل د قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنا کله چې مونږ ولولو نو ته روان شبع په دې لوستلو بسې ثم ان علینا بیانا بیا یقینا زمون په ذمہ باندې د دې بیان ولې کلا بل تحبون العاجلہ نہ چرے نہ پکار انکار بلکہ مین کوي تاسو د دنیا سره وتذرون الاخرہ او پرګ د آخرت لرام وجوه یومئذ ناظرہ سمخون با پد ورزبانی تر تازویم الى ربها ناظرہ پلب طرف سبا کتن کریم وجوه یومئذ باسرہ اسمخون با پد ورزبانی خڑویم تظن ان يفعل بها فاقرا یقین بکی چکی بعد دی سرا آفت ملامات ان کے کلا اذا بلغت التراقی چرے نہ پکار دا محبت دا دنیا کل شور سیدھا سا غٹ مرتا وقیل من راق او ویلی شی سوک دے دے خیج ان کے یا سوک دے دم ان کے وظن انه الفراق او گمان بوکی چدار وقت جدائے والتفت الساق بالساق ایو بشی یوزے بشی او پنڈے دبلی پنڈے سرام الى ربک یومئذ المساق ساربتا پتغرز بانی چلی دلدرین فلا صدق ولا صلى نو تصدیق نہ کرے دو نیمون دے کرے ولكن كذب وتولى لیکن تکذیب کرے دے او مخیاڑ والے ثم ذهب الى اهله يتمطى بیاروان شخ پل قرنے تعلوی کولا اولا لک فاولا ہلاکت دے تالران بیام ہلاکت دے ثم اولا لک فاولا بیا ہلاکت دے تالران بیام ہلاکت دے ایحسب الانسان ان یترک سدى آیا گمان کی انسان چپری بخودیشی محمل بیکاران الم یکن نطفة من منی یمنا آیا نو دا انسان نو ساس کے دمنینا چے چولی کی برہم کے ثم کان علقتا فخلق فسوا بیاشد ٹکڑا دوینے نو جوڑ کا اللہ تعالی و برابر اکردان دامنا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى نو جوڑ اکردنا دو قسمان نارینا و زنانا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى آئین دغزات قدرت لرن کے پرے چی جوندی کئی بیامڑو لرام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقیناً راغل دے پہ انسان یا وقت زمانی نو دے داس شیش یادے دیشیم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا یقیناً پیدا کرے منگا انسان د نطفے گڑے وڑے نام اڑو راڑو منگا غیل رایا امتحان کو منگ بدن گزولے منگا دے اور لیدن کے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا یقیناً بیان کرے منگا دتا حق لار نیابوی دے شکر کون کے یابوی دے وڈنا شکران انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا
یقیناً تیار کړی مونږه کافران لرا زنجیرونه او توقونه اور بل کړی شوی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یقیناً نیکان خلق بسکل کئی دائے کاسونا چی گڑون بئی دائے سرا کافور. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. دائے چین دائے چسکی باغی لرد اللہ بندگان روانی بدی دائے چینا پروانو لوزان طرف دان. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شر مستطیرا. پروالے بکو دی پمنختا او یرے کول دائے روزنا چدائے سختی دی خوری وریم. ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. او خوراک ورکو دی خوراک پمین دا اللہ مسکینانو یتیمانو قیدیانو تام. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ویل بے یقینا منتاسل خوراک درکو دا اللہ پمخ نغاڑو منتاسنا اس بدلا ان شکر گزاری. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یقیناً یرکو لمن دخپل لبنا دا سر وریم چی خڑون کے دا مخون دا اوڑے سخت دام. فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم ولقاهم نظرتا وسرورا. نو بشو تاثل اللہ دی لرا دا سختو دا روزنام اولک دی لا خوش تازگی و خوشحالیم. وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا. او بدلے اور کر دی لرا پسود آئے شری صبر کرو جنتنا اور خم. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تکیا بوئی دی پائے کے پپا لنگنو نبوینی دی پائے کے نور رون سے اخنیم. ودانیتا علیہم ظلالها ظللت قطوفها تذلیلا. اور آنیزی بئی پدی بانے سوری دونو دائم اور تابیشی بئی دائے غنچکونا پر تابدارائم. ویطاف علیہم بآنیت من فضت واکواب کانت قواریرا. اگر زور بشی پدی بانے لوخی دسپین زروں او گلا سنا شعب ششیویم. قواریر من فضت قدروها تقدیرا. ششی بئی دسپین زروں انداز کڑی بئی دیائی لرپخاس انداز. ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. اس کو لکی دی بانے پائے جنتوں کے کاسے چگڑوں بئی دائے سرا زنجبیل. عینن فیہا تسمى سلسبیلا. دامیو چین دا پائے جنت کے نندائے دے سلسبیل چنام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اور زیرازی جدید خدمت دپارا بچی چامی شب وجی کل چتائی اگورے نگمان بکے پائی بانے ملغلرے خورے ورے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. کل چتوینے ہا غزے او بینت نعمتنا بادشاہی لویا. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وشد وی بدی بانے جامع در خموشنو دنرو ر خموشنو دغٹ ر خموم. واشولی کی دی تپائے کی بنگلی نسبین زروم. اس کئی بپدی بانے رب دری اسکل پاک ان کی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یقیناً دادا استاؤ زپارا بدلا استاسو عملنا قبول کری شیو.
इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, यकीनन मुंग नाजिल करे पतावा ने दा कुरान पनाजिल वलो लग लग। फस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा, सबर का फैसले दरब दबारा और खबरा मना दरीना द गुनाहगार और द कुफर का उनकी। वस्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन वासीला, अया दवानुम दरफ़ाल सबाई और बेगाई। वमिन अल-लैलि फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, और दशपी पसी सकी मल्लात सीधे गवा और तस्बीह वाया दागश प उगदा। इन्न हाउलाए युहिब्बून अल-आजिलत व यज़रून वराअहुम यौमन सक़ीला, यकीनन दा खलक मिन कई द दुनिया सराम और प्रीवी इक़बल शात अगवज़राना। नहनु खलक़नाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला, मुंग पैदा कड़ी दी लरा और पाख कड़ी मुंगा दरी पेवंदुना। उकलको गाड़ो बदल बकुंगा दरी पशांत नूर पर बदलवलो। इन हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, यकीनन दाम वाज़ेह बयान दे सुख जुगाड़ी निसी उदिन सीख पल्लब तरफ तलार दनिज़ीकत। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, अनवाड़े तासो मगर से अल्लाह ताला वाड़ी यकीनन अल्लाह दे आलिम हिकमतुन वाले। युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, दाखिली वचाल रशु गाड़ी पखबल रहमत के और हलाकी व ज़ालिमान लरा तैयार करे दी लरा अज़ाब दरनाक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फा, कसम ने पाए हवागानो चिराली गिलिशी और रवानी बनरमए। फलासिफात असफा, या कसम ने पाए चित्तेज चली बतेज वाली। वन्नाशरात नशरा, और कसम ने पाए चिखरवल कई बखरवल सराम। फलफारिकात फरका, या कसम ने पाए च जुदा कवल कई बजुदा कोलो। फलमुल्कियात जिक्रा, या कसम ने पाशा चिरावर्दी यादाश। उज़रन और नुज़रन, द पारा द दफे दो जुर्नो द पार दे रवलो। इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, दा गवाही कई बने यकीनन हा शिता सरे वाद के देशी खामखा वाक़ी की वाम। फैज़न नुजूम तुमिसत, कल चिस्तूरी रवान क्लेशी दाई रणाम। वैज़ समाउ फुरिजत, और कल च आसमानु नवा खुला उकड़ेशी। वैज़ जिबालु नुसिफत, कल च गुरुना बवालू ज़वलेशी। वैज़ रसुलु उक़ितत, कल च रसूलान बराजम अकड़ेशी बय वक़्त मुक़र्रर। लिअय्यि यौमिन नुज़्जिलत, कमे वजता रुसुशी दा कारुना। लियौमिल फ़स्ल, वज़्द फ़ैसलेता। वमा अदराक मा यौमुल फ़स्ल, सशी पोय दकड़े तालरा च सदर वज़्द फ़ैसले। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही दा पदे वज़्दा चा च तकज़ीब कई दे मखनो खबरो। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, आयन दी हलाकड़ी मुंगा मखनी खलक। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन, ब्याब और पसी हलाकू दे रुसनो लराम। कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन, दा से कार को मुंगा द मुजरिमानु सराम। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही दा पदे रोज़ा शालरा चिदा हालात न बनी। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, आयने पैदा करी मुंग तासो दो बोस्प को नाम। फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन,
نو گرزولے منگا داوبو پزید قراری مضبوط کے الى قدر معلوم تر مقرر نیٹے پورے فقدرنا فنعم القادرون منگا دائے تقدیر کردیا منگا قادریو ڈرخ قدرت لرون کیو ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدغر دا شال را چدا حالات نمانیم الم نجعل الارض کفاتا آئین دا گزول منگر ازمکا راغنڈا ان کے احیاء و معاتا جندو لرا و مرو لرا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا اور پیدا کرے من پرے کی مضبوط غرونا دنگ دنگ اسکولی من پتا سبانے اوبو خوگے ویل یومئذ للمکذبین تبائی دپار راشا لرا چدا نعمتون نمنیم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون وبویلشی پر از قامت روان شہاغتا شتاسو دائے تکذیب کو انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب روان شاغ سورتا شخاون دے دریو سانگو لا ذلیل ولا یغنی من اللہب نہ دے سورے ورک ان کے اور نہ فائدہ ورکی د شغل و دورنا انہا ترمی بشرر کالقصر یقینا دا جہنم وشتل کی ببصرو چ پشانت دلو بنگلوری کانہو جمالت صفر گویا کی داؤ دی رسی دی خالیم یا زیڑیم ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدا رز حاغشاد رائش دا حالات نمانیم هذا یوم لا ينطقون دادا سے روزائی چیدی بخبر انشی کولیم ولا یوزن لهم فیعتذرون انا بول اجازت ورکی دیشی چی سبحانیو کی ویل یومئذ للمکذبین توائی دا پدے روز دا غشاش تکذیب کئی در حالاتوں هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین دادا روز دا فیصلے راجم وکم غتاسو مخکنی خلق ڈول فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ نکستاز دا پارا سے چلولوینوں کے چلول زما پا مقابلہ کے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تبائی دا پدے رضا شالرا چدان منیم ان المتقین فی ظلال وعیون یقینا متقیان خلق با پسورو کی او بشینوں کی وریم وفواکہ مما یشتہون اپمیو کی ویدائے قسم نشدی غواریم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ابویلشی ورتخورے اسکے پا خوشالے پا سودا عملون چتاسو کول انا کذالک نجزی المحسنین یقینا مندا سے بدلور کو خیستہ عمل کن کو تام ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شال راچ انکار کی در حالاتوں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون خوراک کو اے او فید اخلے لگ زمانہ یقینا تاسو مجرمان ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شاش تکذیب کی دا حق وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ او کلا شدید ویلشی روکو خاص کہ اللہ لران دی روکو نگئیم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ نتبائی دا پدے رضا شادرائن شدان منیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ نپکم یو خبرہ پس دے قرآن نبدا خلق ایمان روڑیم